Od nas, vladike Petra, čestnome popu Luki i ostaloj gospodi glavarima i starješinama i svijema donjokrajcima pozdrav. Dajem vi na znanje kako više trpjet ne mogu žalbe i suze Andrije Čalete iz Dobrskog sela i došao sam u odluku da sudim i sentencijam, koju vi sentencu i šaljem, od koje ostaje i kopija u Narodnu kancelariju. Žalba na pismo predata mi u godište 1817. od Andrije Čaleta z Dobrskog sela protiv Rista Daskala iz Grblja, u koju se žali da je da 20. nojembra istoga goda na vjeru i kako pobrati mu 4 cekina u talijere da mu da žita, koje žito, govoraše Risto, da mu je uzetu i da ga je prevario i niti mu je da žito i aspre. Nije se moglo pisati ni pratiti žalba u Kotor prijeno dođu svjedoci u Narodnu kancelariju i da se pitaju s kletvom je li istina što Čaleta govori. Doše dakle i svjedoci Nikole Petrov Đurašković i Turo Stanišin Jovićević, koji kazaše da je istina i da su vidjeli kada je da Čaleta Ristu Daskalu 4 cekina za žito. Poslije je došao i Sava Pejanović i kaza da je on isti uzajmio Čaleti 4 cekina da ih da višerečenom Ristu da mu donese žito iz Ete. Po ovijema svjedodžbama pisalo se u Kotoru godište 1818. mjeseca Ferfara i popratile žalbe Čaletine i svidjeteljstva od svjedokah, na koje pismo i odgovara bivši kapiten od Cirkula, Supe, da je 3 puta posila mandate knezu Tujkoviću da mu dovede Rista Daskala i da mu je knez vazda odgovara da ga doma nije. Ma i ovo piše Crkuo kada bi doša da će poslat za njega i da će ga držati u Kotor dokle Čaleta dođe da ga podmiri. U sve ovo vrijeme nije prestava Čaleta dohoditi da plače i ne samo za 4 cekina što mu je da, no da je još toliko spenža hodeći da traži Rista da mu da što mu je na vjeru da. Nemogući trpjeti neprestane žalbe i njegove suze, ja dakle sudim kako niže. Upravo, da pišem vama i objavim sentencu i da vi imate donijeti u ovu Narodnu kancelariju od asprah koje imate dat Ristu Daskalu cekina 4 i na njih dobit u 5 godina na razlog 6%, a to talijera 2,5, koje će se aspre predat Andriji Čaleti za podmir. Ostavljam na stranu što je gođ Čaleta pretrpio harča i muke i dangube. Ako vi ne kćenete donijeti ove aspre, kako govorim i sudim, bit ćete u dužnost 4 donjokrajca da popratite Rista Daskala do pred Kotor i da ga predate u ruke deputatu sanitatskomu G. Rafaelu, gdje će poći i Čaleta s pismima drugijema, pa će sud poznat istinu, kao što je ja poznajem i ovako sudim jer tamnice nemamo. Ako li ni jedno ni drugo ispuniti nećete, ano vi imate odgovoriti Čaleti za talijerah 10,5. Zakoni su po cijelom u svijetu, tko drago to bio, u koju se vlast bi nahodio istiniti krivac ili dužnik, da onoga i vlast sudi. U potvrđenje ovoga mi imamo na pismo od CK guvernera, tako i od kapitana od Cirkula, koji bi drago Ćesarov čovjek u Crnu Goru ubio, ukra, dužan bio, da ga mi možemo po našemu zakonu suditi, kako što i oni, kad koga od našijeh u ovakva djela uhvate i sude. I po tom ja govorim, kako tamnice u nas nije, da aspre ovdjen donesete ili da odgovorite Dobrljanu ili da se ne hoće Risto priznati dužnikom, niti misli za svideteljstva. Od ove 3 razloga izvadit se ne možete. Cetinje, oktobra 1821.